Axuda. Axuda. Oh, non, a miña boneca está feita un desastre. Axúdame, necesito axuda. Axúdame, por favor. Podo axudarte. Alguén está cheirento. Imos engadir algo de maxia. Wow, é maxia real. Wow, é tan bonito. Grazas, Alex. De nada. O meu bebé quere comer. I'm so hungry. Quérote moito. Oh, yes. O meu bebé quere dormir. Encántame a ximnasia. Déixame amosarche as miñas cousas. Oh, yes. Só mira esta pelota. Déixame amosarche o que podo facer con ela. Necesito axuda. Axúdame. Axúdame. Oh, non, alguén necesita axuda. Let's go. Axudareite, irmá. É unha pequena pinga de maxia. É maxia. Wow, que gran bola vermella. Necesito a túa axuda. Claro, Dasha, moitas grazas. de nada, irmá. Esta pelota é demasiado grande para a ximnasia. Mellor xogar con ela. Estes dinosauros son demasiado pequenos. Non, tes que medrar. Imos descubrir o que hai na estantería. Aha. Eres moi pequeno. Gustaríame ter un realmente grande. Ei, axuda. Axúdame. Oh, non, alguén necesita a miña axuda. Estou aquí para axudarte. Como? Imos facelo xuntos. Let's go. Oh, yes. É unha pequena pinga de maxia. Non podo crer o que ven os meus ollos. Imos ver o que hai dentro. Déixame ver o meu dinossauro. Iso é demasiado grande. Este dinossauro é xusto o que necesito. Wow, cantos coches. Quero facer unha proba de condución. Non, este é para nenos. Aínda non, este tamén é para nenos. Ah! Estes coches son moi pequenos para min. Necesito un coche grande de verdade, moi grande.
Axuda, axuda. Axuda. Alguém precisa ajuda. Oh, yes. Estou aqui para ajudar-te, Ivan. Que é isto? Tempo de magia, irmã. Necesitamos engadir uma pinga de magia. Un cápsula non é suficiente. Necesito un coche grande. Está bem. Well done. Agarda, 2 cápsulas non son suficientes. Preciso un coche enorme, enorme. Estás seguro? Ao cento. Oh, non, onde está o meu coche? Como o paro? Non teño nin idea. Axuda, Ajuda. axuda. Ayuda. Xeado, Dame algo deseado, por favor. xeado, xeado, xeado. Non, todo o xeado é para min. Kiwi, arándano, ananás, sandía. Oh, yes. Oh, yes. Oh, non o meu xeado. Non te preocupes, podo facer outro. Excuse me? Este não funciona. Probemos outro sabor. Oops. Ainda não funciona. Agora não tenho xeado. Laranja. Verde. Excellent! Amarelo, arelo. Uau, uau. Tocou-me um vermelho. Wow! O máquina de chicles, podo coller um caramelo, por favor. Non, é a miña máquina de chicles. No way! A miña máquina. Sume de laranja. Sume de uva. Bebidas. Teño moita sede. Podo coller unha bebida? Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Non, non compartiches o teu xeado comigo. Hey! Dous. Três. O meu favorito. Baites. Máquina de rosquillas. Steffi, podo coller unha rosquilla, por favor. Non, non compartiches a túa rosquilla comigo antes.
Wow. Verde, kiwi. Naranja, mandarina. Azul, arándano. Delicioso. Fontes de chocolate. Froitas. Podo coller algo, por favor? Non, as fontes de chocolate son miñas. Non compartiches o teu xeado cando cho pedín antes, así que a miña resposta é non. María, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan triste? A miña máquina de xeados está rota. Non a podo usar agora. Dasha, Alex, Iván e Steffi non compartiron comigo. Bebidas, caramelos, rosquillas e fonte de chocolate. Non compartiron contigo. No way. Qué malos por parte deles. Veña, imos. Alex, non hai máis caramelos para ti porque non compartiches con María. Hey. Non hai máis caramelos, non importa. Este tamén. Non hai máis rosquillas para ti porque non a compartiches con María. ¿Qué? Non hai máis bebidas para ti porque non a compartiches con María. ¿Qué? Xa non hai máis fonte de chocolate porque non compartiches con María. No way. Para, el non compartiu comigo porque eu non compartín cos demais. Non é culpa súa. Ajá. Entendino mal, podes levar a túa máquina de volta. Fantastic. As miñas desculpas. No pasa nada. Está ben, grazas. Dasha estaba equivocado. No pasa nada. Desculpa, entendi no mal. Está bien. Papá, Oh, yes. Está ben que sexas honesta e que arranxásemos as cousas. Pero está mal que non compartises o xeado cos outros nenos. Agora entendo. Perdoa-me polo meu comportamento. Está ben, veña, axudareite a arranxar a túa máquina de xeados. Feito! Moitas grazas, papá. Ben, a miña máquina está funcionando agora, así que podo compartir con todos os meus irmáns. Excelente idea, María. Ei, todos, veña aquí, quero compartir ceado con vos. Que ben. Eu sei o primeiro. Sandía. Excellent. Uau. arándano. Delicioso. Oh, yes. Eu tamén quero compartir. Donut de chocolate, por favor. Está ben. Eu tamén quero compartir. Sume de uva. Yubi. Estou moi orgulloso de vos, rapaces. Tes que compartir cousas entre vos sen esperar nada a cambio, porque Compartilhe e Compartilhe e cuidar. cuidar. ¿Qué? ¿Qué está a pasar aquí? María, tes que axudar a Alex. É o teu irmán pequeno. Ops, está ben. Papá. Limparei. Oh, yes. Bo feito. Oh, yes.
alimentar a Alex está feito. Boa María, aquí está. Lista de cousas para ser unha boa irmá. Ufo. Oh, yes. ¿Qué? María. María, tes que mostrar a Alex como colorear. Está ben, papá, pero primeiro lavemos as mans. Let's go. Woo-hoo-hoo. Todo limpo. Great. Alex, tes que facelo así. Está ben, vou intentar. Let's go. Wow. Moi ben, Alex. Uau, que ben o fixeches, Alex. Moi ben feito, María. É hora de xogar un pouco de deporte. Let's go! Wow. 3, 4. Yubi. Son a mellor de todas. Ei, María, Imagina, marquei 4 goles e son a mellor. pero os deportes deben ser divertidos, sen gañar nin perder. Está ben, papá. Ei, Alex, ven aquí, imos xogar xuntos. Así está moito mellor. Fantastic. Guau, Iván, que chulo. Imos xogar xuntos, rapaces, tamén vos podo ensinar. Sí, Sí, Let's go! Woo-hoo-hoo. Yeah. Bo traballo, rapaces. É hora de estudar. imos aprender que obxectos afunden ou flotan. sí, Imos aló. Oh, yes. Let's go. Creo que estes van flotar. María, non sei, podes axudarme? Non, agora estou ocupada. Gau. Creo que isto vai a fundir. Creo que flotará. Creo que vai a fundirse. Oh, yes. Woo-hoo-hoo. Flota. Oh, yes. Que faz, María? Que pasa? Estou facendo o meu experimento de ciencias. Pero María, tes que axudar a Alex. Isto é o que fan as boas irmás. Está ben, papá. Veña, Alex, axudareite. Afunde ou flota? Flotou. Let's go. Está a flotar. Xa. Flota. Así é. Excellent. Flota. Oh, yes.
afunde. Bravo. Gracias, María. De nada. Oh, yes. Bo traballo, rapaces. É hora da sexta. Gracias, María. Es una irmã muy boa. De nada, Alex. E ti és o mellor irmán. Ser unha boa irmá é difícil, pero divertido. Damo a mí. Devuélveme. Devuélveme. Que ficheches, Alice. Dasha e Alice non saben compartir. Oh, teño unha idea. Imos ensinarlles ás nenas como compartir. Sí. É culpa túa, Alice. Non, é túa. Espera un momento. What? On. A nossa roupa está pegada. Como passou? Não sei. É culpa tua. Agora estou atrapado contigo. Deixa-me dobrar a Dasha. Alice, oiches o timbre? Sim, é. Basti. Non, Alice, vesti. Basti. Não basti. Não basti. Não basti. Basti. Eu vou primeiro. Non, ti. Não, eu. Não vês? Ambos temos que ir. Alice, temos que ir. Abre a porta. Oh, entrega. Nova piñata, wow. Damo a mim. Não, isso é meu. Damo a mim. Sí, ganhei. Está bem, podes tê-lo. Já não me gostava. Consegui uma nova piñata. Consegui uma nova piñata. Oh, mira a minha nova piñata. Damo a mim. Não, 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 não. Esta é a minha piñata. Hello? Deixa-me jogar. Não. Deixa-me jogar. Não. Deixa-me jogar. Não. Sabes que? Estou cansa. Wow. Imos aló. Frutas saudáveis ou lambedadas não saudáveis? Lambedadas não saudáveis. Não fruta saudável. Pizza de lambedadas. Plátanos saudáveis. Não pizza. Plátanos. Não pizza. Plátanos. Imos comer pizza. Não, não. Imos comer plátanos. Imos comer pizza de lambedadas. Hey! Está bem, eu comerei plátano. Dasha, por que sempre escolhes ti? Não, isto não é certo, Alice. Está bem, vou jogar fora. Espera, espera. Não quero quedar dentro. Uh-oh. Aha. Dasha, o teu plátano está inteiro. Sinto-o, tens razão. Está bem, Dasha. De feito, quedemos na casa. Tenho uma surpresa para ti. Ponha-te isto, por favor. Agora podemos ir. Ok. Estás preparada, Dasha? Sim. É rosa. Queres provar? Sim. São mais. Estás preparada? Sim. Yeah. Sim, graças.
Gracias, Alice. También quiero compartir algo contigo. Soa ben, Dasha. Pero tenemos que separarnos primero. 3, 2, 1, bye. Tira um pouco delas. Seja sempre amable e comparta com as demais. Nenas, agardade por mim. Atenta. Ajuda. Que passou, Maria? Tenho slime pegado no pelo, Steffi. Ayúdame, por favor. Não te preocupes, Maria. Sei que fazer. Ten cuidado. Gracias, Steffi. De nada, Maria. Que ficheches aqui? Ups. Steffi, podes ir ao mercado e mercar algo de froita, por favor. Claro, papá, serei rápida. María, pero tens que limpar todo este lío. Imos ver que necesito mercar. Imos velo. Era un globo de auga vermello. Pero estou rota. Non vos preocupedes, rapaces, axudareivos, sei que facer. Moitas grazas, Steffi. De nada. Imos pagar polo aparcamento do meu coche. Que é isto? Que lle pasou ao meu coche? Que pasou, Dasha? Isto pasou. Non te preocupes, Dasha, axudareiche. Está ben, fagámolo. Imos facerlle un corte de pelo ao teu coche. Grazas, Steffi. Sempre feliz de axudar. Que é iso? Imos ver o meu coche de todos os xeitos. Genial! Agora todas as miñas bananas desapareceron. Hola, necesito mercar algo de froita. Está bem. Moitas grazas. De nada. Graças, Steffi. Ei, non podes botar lixo aquí, escoitasme, mono. Ei ti, para. Hola, son a policía, como podo axudarte? Roubáronme a cesta. Chego nun minutiño. Alto, policía. Estás arrestado. Ai non, esta baleira. Hola. Que isto é para min. Sí, axudaches a todos. Grazas. Sempre sé amable cos demais e nunca esperes nada a cambio.